Hallo julle, rooi wat? Nee, rarig. Rooi wat? Peter Malfoy is gearresteer in Amerika vir shoplifting. Shut the front door, maar se kinders. Okay, julle, so, according to Local 10, dit is 'n Amerikaanse publikasie, né? A Real Housewife has recently confessed to a crime spree in Palm Beach County, okay? En hulle is Dinsdag gearresteer. Peter Mau is Dinsdag na die Main Detention Center by West Palm Beach. Okay, gedetain en hulle word albei aangehou vir 'n organized retail theft, okay, and their bond, aka bail, is $10,000 elk. En ek het die sommetjies vir julle gemaak. Okay, so hulle bail elk is R165,000. Okay, maar dis nog niks. Hoor wat het hulle gesteel? Apparently. So according to police, het hulle $5,300 se groceries, of wat ook al gesê by die public supermarket, okay? En van die items include, wait for it, sparkling wine, sparkling water, sparkling flavored water, en my gunsteling, Coca-Cola Zero. Nee man, julle, rarig. En ek het ook die somme hier gemaak, so $5,300 is omtrent 87,000 wat? 87,000 rand. Really? Hoeveel wyn het hierdie mense gedrink? Anyways, julle, dit was bietjie nuus in 'n nutshell met julle favorite, Frisky Mariski. What the fuck? Het julle ooit gedink hierdie dag gaan kom? En nie het ons gedog hulle is besig met diamante en allerhande snaakskak. Shoplifting.